today there are rumors that there could be a coup d'etat or a rebellion in Katanga. Do you think there's a risk of that? Well, yes, ngira ngo rero namwe ubwanyu murabyibonera ni mu ishusho ya Joseph Kabila Kabange, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wacyuye igihe, cyangwa se former president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhanganye bikomeye na Felix Kisekedi Magingaya, dore ko akomeje kugaragaza ko adashyigikiye ubutegetsi bwe naka na gato. Ni nyuma y'uko Kisekedi nawe yagize atyamwambura ubudahangarwa bwo kuba umudepite ubuzima bwe bwose, ari nako kandi yagize atyanamukatira igihano cy'urupfu ngo kubera kashyigikira umutwe wa M23, ndetse ngo myaka yose yagiye ayobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kuri 18 ngo Kabila yakoreraga mu nyungu z'u Rwanda. Aka kanya rero rurageretse, ndetse abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje konyegeza umwiryane hagati ya Kabila na Kisekedi bawushyitsa ku yindi ntera. Ahangaha Joseph Kabila yasaga ngo nkubazwa kubijyanye n'umutekano muri asirazo w'igihugu cya Kongo n'ahazaza politike y'igihugu, ariko kandi Kabila nubwo byakozwe mu buryo bwa artificial intelligence cyangwa se kizwi nka AI, bigaragara ko ngo yasobanuraga kubijyanye n'ihungabana ry'umutekano muri Katanga. Kabila rero ahangaha mu rurimi rw'amahanga, ariko kandi twanagerageje kugenekereza mu rurimi rw'ikinyarwanda, yavugaga ko ngo ibyago by'uko hakwaduka indi myivumbagatanyo ari iby'igihugu cyose aho kuba kuri Katanga gusa. Nyakubahwa Kabila kandi ngo hari n'amakuru ari kuvugwa ko ubwo hanga umunyamakuru y'amajatese ariko hari amakuru ari kuvugwa ubu agaragaza ko hashobora kuba imidugararo mishya cyangwa se inyeshyamba nshya muri Katanga. Bamaze batese mwe mubona ibyo byaba ari ukuri muri iyo ntara, ngo Kabila rero akavuga ati ibyago by'imidugararo cyangwa se indi myivumbagatanyo ni bireba igihugu cyose, bati ni iby'igihugu hose, ntibigarukira gusa kuri Katanga cyangwa se mu karere kamwe gusa ku buso bwa kilometero kare 2,300,000 zigize Kongo. Ati rero igihugu cyose kiri mu kaga, ati ibyago by'uko habaho imyivumbagatanyo cyangwa se imidugararo bihari ahantu hose muri Kongo. Ati si ikibazo rero cya Katanga cyangwa se intara imwe gusa. Ahangaha ndagira ngo mbahunze yobera abavandimwe, hari abari banyandikiye bambaza batese Kabila yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se imbere ya kamera ashimangira ko Katanga mu by'ukuri yaba abizi neza ko hagiye kubaho imyivumbagatanyo. Ahangaha ni nyuma y'uko mubyibuka neza Kinshasa imaze iminsi ishinja Kabila kuba yaratangije umutwe ndetse unakomeye cyane muri intara ya Katanga. Murabizi ko tumaze insobabwira ko Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kwikanga uyu mutwe muri Katanga wa M23, ariko bikuvuga ko ngo habanje kubaho kugaba amashami mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni umutwe bivuga ko wavutse tariki 21 Gashyantare 2026, akaba rero ari umutwe ufite mu by'ukuri cyangwa se umaze kwigarurira uduce tugiye dutandukanye. Uyu mutwe biravugwa ko witwa ngo ni MDKC cyangwa se Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Uyu mutwe unaherutse gusaba abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakandamijwe kuyungaho kugira ngo ukureho ubutegetsi. Mu butumwa bw'amashusho buherutse gukwirakwira, abo muri uyu mutwe batangazaga ko kuva Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajya ku butegetsi muri 2019, iki gihugu cyageze uruhuri rw'ibibazo birimo ifungwa ry'abanyapolitike ndetse n'abasirikare bavuye mu ntambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi barahunga. Uyu mutwe rero watangije urugamba muri Gashyantare ndetse ubasha kwigarurira uduce tugiye dutandukanye. Aha nakubwira nk'uduce tw'ingenzi uyu mutwe wagiye wigarurira nyuma y'uko bigaragara neza ko Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kuwikanga ikawitirira M23. Uyu mutwe ufite umuvugizi yitwa ngo ni Colonel Ngoyi Kumwimba Taiga. Mu itangazo asohoye tariki 6 byari kuwa gatanu tariki 6 Werurwe, yavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe bamaze kwigarurira ibice bitandukanye, uduce nka Lusinga ndetse na hitwa ngo ni Nkonga two muri teritwari ya
Mitwaba ni muri ntara ya Katanga. Uduce rero kandi bishoboka ko uyu mutwe wanagura ugafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Abo kurane rwa Kinshasa rero bavuga ko uyu mutwe uri inyuma ari Joseph Kabila. Iyi video rero yasohotse byari mu rwego rwo kwerekana ko Kabila mu by'ukuri azi neza iby'imyivumbagatanyo hariya muri Katanga kandi ko abifitemo uruhare. Aha rero mbangira ngo ntangire mbahunza iyobera nkubitira ikinyoma ahareba inzega. Nimyemerere twinjire mu makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, turebera hamwe ibigezweho mu karere ndetse no muri Afrika birumvikana. Munyemerere mbanze mbabwire ko aka kanya Mozambique n'u Rwanda bisubiye ububisi. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoreraga cyangwa se cyari mu butumwa bw'amahoro, birashoboka ko cyahagarika izi nshingano. Bigenze bitaka kanya bifashe indi ntera. Umubano hagati ya Mozambique n'u Rwanda bivuga ko watangiye kuzama gatotsi. Reka nzibabwire ibintu bibaye. Ninsoza iby'inkuru ndahita mbabwira ku bayobozi ba M23 ndetse n'ibihano bagiye bafatirwa. Ahangaha iyi ni inkuru iremere cyane nshaka ko tuza gutindaho tukayivimuzi bijyanye n'amakuru menshi akomeye cyane ayikubiyemo. Aka kanya mbazaniye urutonde rurerure rw'abayobozi ba gisirikare na politike ba M23 bafatiwe ibihano cyangwa se bari mu bihano aka kanya. Ndababwira abayobozi ibihano bagiye bafatirwa ibyari byo, aho bagiye cyangwa se impamvu yatumye bafatirwa ibyo bihano. Muri inkuru rwose ndaje mbahunze iyobera. Hanyuma ndababwira ko mu gihugu cy'u Burundi rurakinga babiri. Hari inkuru mbi cyane yaturutseyo, urupfu rw'umuminisitiri Gabi Bugaga. Urupfu rufitanye isano n'amakuru nakiriye aka kanya. Reka nze mbabwire ibyari biraho ko Burundi amakuru namaze rwose gutohoza nuko iki gihugu cyafashe ideni rya miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga rero ngo bayifashishije bagura intwaro zigezweho, ariko kandi murabizi ko bagushije ishyano zimwe zihira muri canvas hariya umujyi wa Bujumbura. Harimo na gahunda yo kuvugurura system y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye. Bikomeje no kuvuga ko ikunze kwinjirirwa cyane, bigatuma abasirikare benshi basiga ubuzima mu by'ukuri mu bitero, dore ko bivuga ko drone zituruka i Bujumbura zizaho kurasa ku mwanzi zikirasamo. Gusa aka kanya amakuru ari guturuka mu Bujumbura aravuga ko ngo ifatwa ry'aya mafaranga ntabwo ryumvikanyweho cyangwa se ngo rivugweho rumwe n'abagize CNDD-FDD NB cyangwa se icyo kwitonderwa. Nagira mbabwira ko hari amakuru ngitohoza neza cyangwa se nyikurikiranira hafi avuga ko mu by'ukuri bifite aho bihurira n'urupfu rwa minisitiri uyu Gabi Bugaga. Twahoze tubabwira ko yamaze kwitaba Imana aguye hariya i Bujumbura. Ngira ngo makuru turaza no kuba tubyinjiramo. Twabwiye ko hari umuyobozi mu gihugu cy'u Burundi witabye Imana, turaje tubabwireho. Perezida Kagame ndetse na Ndayishimiye bongeye kuramutsanya bahuriye hariya i Brazzaville muri Kongo mu muhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso. Perezida Kisekedi nawe yarahabaye, twahoze tubigarukaho. Hanyuma rero ndababwira ko Amerika iri kwibutsa Kongo ko igomba gusenya FDLR vuba na bwango. Kisekedi ntabwo ibye nase ari bimwe. Ubu aka kanya Kisekedi ararwanya u Rwanda ko ngo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, ndetse ngo rutera igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri iby'ingamba u Rwanda rwafashe ntabwo ariko se mu by'ukuri yabibonaga. Etienne Kisekedi we ngo yumvaga ishingiro ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Kinshasa imidugararo ni yose, umusirikare akurikiranyweho ubwicanyi. Ibi byatumye imihanda ifungwa n'imvururu zirushaho kwiyongera muri uyu mujyi wa Kinshasa. Muri Tunisia u Rwanda rukomeje ubukangurambaga gusabira umunyamabanga Louise Mushikiwabo muri OIF. Rwanda riri kumusabira rero gushyigikirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ubu rero u Rwanda rwasabye none igihugu cya Tunisia gushyigikira kandidatire ya Mushikiwabo muri OIF. Ndaje mbabwireho. Hanyuma muri aya makuru turababwira ko aka kanya bikomeje kugenda birushaho gukomera mu burasirazuba bwa Kongo. Tonyarukira mu Bibagobogo turebera hamwe icyo kwinjira kw'ingabo z'u Burundi mu Bibagobogo byongere mu baturage. Impungenge ni zose, umutekano ushobora kuza kongera kuzamba mu bice by'umurenge. Turebera hamwe iby'urupfu rw'abasirikare
abasirikare b'u Burundi na Wazalendo n'ingabo za Kongo zasize ubuzima imurenge ndetse n'igakenke mu bice bitandukanye. Ibitero bya drone byagize ingaruka ku baturage b'abasivile, turabibabwiraho 5 kuri 5 ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ngaho rero ni munyemerere tubane kuva ku munota wa mbere kugira ku wanyuma muri aya makuru 5 kuri 5. Iyi ni Ibakwe TV cyangwa se Ibakwe Media TV. Nje ndi Fagi Kayinamura, reka mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Munyemerere duhere ku makuru ari kuvugwa hagati ya RDF cyangwa se igisirikare cya RDF ndetse reka mbabwire ku Rwanda ndetse na Mozambique. Birasa naho byasubiye ibubisi. Mozambique ngo yananiwe kwishyura amafaranga ibereyemo RDF, bisobanuye ko bishoboka ko rwose ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Mozambique bugahagarara. Uyu mubano hagati ya Mozambique n'u Rwanda biravuga ko watangiye kuzamo agatotsi nyuma yuko kiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kinaniwe kwishyura amafaranga agenewe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zirimo. U Rwanda murabizi ko rufite muri Mozambique kuva muri Nyakanga 2021 ndetse guverinoma yarwo yemeza ko muri iki gihe rwose abasirikare bari muri kiriya gihugu barenga 5,000. Ikinyamakuru Africa Intelligence makuru ngo cyacukumbuye kikavuga ko kuri ubu amafaranga leta ya Mputo ibereyemo ziriya ngabo yamaze kugera byibuze kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika. N'amafaranga agana n'umwaka wose w'ubukererwe bwo kwishyura hashingiye ku masezerano bivuga ko leta ya Mozambique yagiranye na RDF. Aya rero ni amasezerano ateganya ko Mputo igomba kujya yishyura ababarirwa muri miliyoni 2 buri kwezi, mu gihe kuva muri 2021 ingabo z'u Rwanda zikoresha byibuze amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 ndetse na miliyoni 20 buri kwezi z'amadolari y'Amerika. Africa Intelligence ivuga ko amafaranga leta ya Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda no muri 2024 ubwo kiriya gihugu cyari kiyobowe na Philippe Nyusi yariho, gusa imyenda ikaba itari yakageze ku rwego uriho muri iki gihe. Bivugwa ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo nyuma yuko yaramaze kugera ku butegetsi muri Mutarama 2025 yategetse ko kwishyura byongera gutangira hagati muri uwo mwaka, gusa bikarangira bidakozwe. Mu mpamvu rero zatumye umwenda Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda ukura, amakuru avuga ko harimo kuba Mozambique yugarijwe n'ikibazo cyo kubura amafaranga. Iki gihugu rero kandi kuri ubu gifite umwenda ungana hafi na 71% by'umusaruro mbumbe wacyo. Ikindi, amafaranga aturuka mu misoro kinjiza hafi ya yose akaba akoreshwa mu kwishyuza abakozi ba leta n'ibindi bikorwa byayo. Ibi rero byongeraho ko ngo kuba ubukungu buzamuka gake, dore ko mu myaka ishize ngo bwazamutseho hafi 2 gusa kwijana. Ikindi, imishinga yo gucukura gaze muri Mozambique ikaba itaratangira gutanga inyungu ifatika. Amakuru rero aka kanya avuga ko indi mpamvu ari amafaranga yabuze ari uko mu by'ukuri ngo mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi harimo ubwumvikane buke hagati y'abashyigikiye ndetse n'abarwanya ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri ubu butumwa bw'amahoro muri Mozambique. Yes, hanyuma ikindi twahita tugarukaho muri aya makuru, mu makuru yacu yatambutse twari twababwiye ko igihugu cy'u Burundi kirimo amakuru mabi cyane y'agahinda ndetse rwose y'intimba kubera ko ngo byatunguranye cyane, ntabwo byari byitezwe na benshi. Aka kanya rero mu Burundi nubwo hataratangazwa mu buryo burambuye ese niki cyabiteye, ariko havuzwe inkuru y'urupfu rwatunguranye y'umwe mu bayobozi bakomeye cyane uri ku rwego rwa minisitiri muri iki gihugu. Bikavugwa ko rero ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Burundi Gabi Bugaga kuri wa 4 tariki 16 Mata yasanzwe mu modoka yapfuye, ndetse umurambo wa Bugaga wanigeze kuba umunyamakuru wasanzwe mu gace ka Rubirizi ni mu ntanzi z'umujyi wa Bujumbura uri mu bivugwa ko ngo umurambo we wasanzwe uri mu modoka ye. Hanyuma kugeza ubu nta cyari cyakamenyekanye nk'intandaro y'urupfu rwe, ariko amakuru amwe aravuga ko yaba yazize impanuka. Guverinoma y'u Burundi nayo yamaze kwemeza urupfu rw'uyu mugabo, ariko kandi ntiyatangaje impamvu nyamukuru y'uru rupfu. Hari amakuru rero anje nakwita ay'indani amaze kuba
kitugeraho natwe tugikorera ubugororangingo gusa nabasogongeza mbabwira ko kuri ubu aya mafaranga igihugu cy'u Burundi ngo cyafashe y'ideni agera kuri miliyoni 150 z'amadolari akaba amafaranga yo kwifashisha cyangwa se yifashishwe mu kugura intwaro zigezweho. Murabizi ko izo ntwaro kandi zimwe zanahiriye mu kigo cya Kamvase hariya mu Burundi. Aya mafaranga ngafitanye isano n'urupfu rw'uyu Gabi Bugaga. Ndacyakurikirana byose, ubwo mubane natwe turaza kuba tubabwira mu makuru yacu ari imbere tukimara kumenya cyangwa se kuhunzwa iyobera. Twasubijwe byinshi turi kubaza ababishinzwe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuyabatangarize ameze neza cyangwa se ahamye. Yes, hanyuma M23 na Kinshasa bikomeje mu by'ukuri, ibiganiro birakomeje mu Busuwisi ndetse mu buryo bukomeye cyane. Aka kanya ntabwo nje ngo twerekeze mu Busuwisi, ahubwo ndaje ngo mbabwire ko nubwo ibiganiro biri kubaho, sinzi impamvu bataganirwa kwikurwaho ry'ibihano abayobozi ba M23 bafatiwe. Murabizi ko nubwo imiryango mpuzamahanga yagiye ifatira abayobozi ibihano, ariko guverinoma Kinshasa nabo abenshi muri bo yagiye bakatira igihano cy'urupfu. Aka kanya rero intambwe imaze guterwa inishimiwe nuko ingabo z'ibihugu byombi z'impande zombi zihanganye zigomba kuzahurira mu cyitwa IGVM ni mu igenzurwa ry'agahenge uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma icyo nshaka kubabwira rero muri aka kanya mbere ko twinjira no ku kibuga cy'imirwano, ni inkuru ndende iteguwe ariko kandi isa nk'icyegeranyo, dore ko dushaka ko mwamenya mu by'ukuri uburyo umutwe wa M23 uriho ibihano mpuzamahanga ni ku byaha bikomeye. Turebera hamwe iby'icyizere kiri mu igeragezwa n'ibikorwa bifatika, mu gihe hari bamwe mu bakomeje gusaba ko uyu mutwe wahabwa agaciro ka politike, ariko kandi hakaba hari n'ukundi kuri kudashidikanywaho muri aka kanya kugaragara nk'abayobozi 13 umutwe wa M23 bariho cyangwa se bahawe ibihano mpuzamahanga kubera ibyaha bikomeye birimo ibyaha by'intambara, gushaka ndetse no gukoresha abana mu gisirikare, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi bukorwa hadakurikijwe amategeko. Ibibazo cyangwa se iki ni ikibazo gikomeje kwibazwa muri rusange muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse kikibazwa na benshi. Rero ni iki cyashingirwaho ngo umuntu mu by'ukuri agira icyizere ngo umutwe ufite abayobozi bashinjwa ibi byaha kandi bagafatirwa ibihano mpuzamahanga? Ahangaha isesengura ryimbitse ku bayobozi bakuru ba M23 wenda ryatuma umuntu arushaho gusobanukirwa neza uburemere bw'ibyo bashinjwa. Duhereye nko kuri General Sultan Makenga, ni General Major Sultan Makenga, ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 wavutse ku 25 Ukuboza mwaka w'1973 i Masisi. Yafatiwe ibihano mu by'ukuri n'umuryango w'abibumbye muri 2012. Leta zunze ubumwe za Amerika muri 2013 zamufatiye ibihano, n'umuryango umwe bw'uburayi muri 2016. No kuvuga ngo 2012 kugeza 2013 mu mwaka umwe yafatiwe ibihano n'umuryango mpuzamahanga ndetse na Leta zunze ubumwe za Amerika. Umuryango umwe bw'uburayi rero nyuma y'imyaka 3 nanone bumufatira ibindi bihano. Ngo nukubera kuyobora ibikorwa bya gisirikare, agashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no guhungabanya umutekano. Hakabana twayisiwe n'umwe mu bamwungirije ari we Baudouin Ngaruye. Murabizi ko umwungirije ni Brigadier General Bernard Byamungu Maheshe, ariko na Baudouin Ngaruye ni bamwe mu bavugwa cyane ku isonga. Uyu Baudouin Ngaruye ni umuyobozi w'akarere ka gisirikare, yavutse muri 78 avukira Rucuru. Yafatiwe ibihano na ONU muri 2012 ndetse Amerika nayo imufatira ibihano muri 2013. Umuryango wa European Union muri 2016 nawo umufatira ibihano kubera ibyaha by'intambara nuko akekwaho gukoresha abana mu gisirikare. Innocent Kayina ni umwe mu bayobozi ba gisirikare, ntabwo akiri muri M23 aka kanya, ariko akaba afite umutwe muri Zaituri bivuga ko ngo ukorana na M23 mu buryo bw'ibanga. Uyu rero yavutse muri mu mwaka w'1973 avukira Rucuru. Rero yafatiwe ibihano na ONU muri 2012. Amerika nayo iramuhana muri 2013. Umuryango w'uburayi ubumwe bw'ibihugu by'uburayi nawo muri 2016 umufatira ibihano kubera gukoresha abana mu gisirikare ndetse no guhohotera abasivile. Hakaba uwitwa Innocent Zimurinda, ni umuyobozi ku cyicaro gikuru, yavutse
mu mwaka w'1972 avukira i Masisi, yafatiwe ibihano na ONU muri 2016 n'umuryango umwe w'Iburayi muri uwo mwaka kubera ubwicanyi budakurikije amategeko n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Ngoma akaba yari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare wishwe muri Gashyantare, akaba n'umuyobozi, akaba n'ubigeze kuvugira uyu mutwe. Yafatiwe ibihano na ONU muri 2023 ndetse n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi muri 2024 ngo kubera uruhare mu bitero byo gukwirakwiza propaganda, mu bitero no gukwirakwiza propaganda. Rero Bertrand Bisimwa ni vice president wa M23, yavutse mu mwaka w'1973, avukira i Bukavu. Yafatiwe ibihano na Amerika muri 2023, afatirwa ibihano na Union Européenne muri 2024 kubera kuyobora politike no gushyigikira ibikorwa bya gisirikare. Colonel Nanga n'umuhuzabikorwa wa AFC M23, yavutse ku ya 9 Nyakanga mu mwaka w'1970, avukira hariya Ibagboya ni muri AUL. Yafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi muri 2024 kubera ubufatanye no gutanga ubufasha mu buryo bw'imigambi. Benjamin Bonima n'umunyamabanga mukuru wa M23 AFC, yafatiwe ibihano na Union Européenne muri 2024 kubera imiyoborere n'inkunga h'umutwe wa M23. John Imaninzenze ushinzwe iperereza, yafatiwe ibihano na Union Européenne muri 2024 kubera guhuza ibikorwa by'ubutasi no gushyigikira ibikorwa bya gisirikare. Jean Bosco Nzabonimpa, uyu mupenzi ushinzwe imari wungirije, yafatiwe ibihano mu by'ukuri na Union Européenne muri 2024 kubera gutera inkunga ibikorwa bya M23. Bahati Musanga Erasto ni guverineri wa M23, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23. Murabizi ko ku ruhande rwa Kinshasa ari Somo Kakule Evariste ufite icyicaro i Beni. Erasto we afite icyicaro i Goma, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23. Yafatiwe ibihano na Union Européenne muri 2024 kubera kuyobora ubutegetsi butemewe ngo no gushyigikira ibikorwa byo kwigarurira ubutaka. Uwitwa Desire Rukomera ushinzwe gushaka abarwanyi, yafatiwe ibihano na Union Européenne muri 2024 kubera gushaka no kwinjiza abarwanyi mu mutwe. Justin Gaceri Musanga n'umuyobozi w'akarere ka gisirikare, yafatiwe ibihano na Union Européenne kubera uruhare mu bikorwa bya gisirikare. Uretse ku bantu ku giti cyabo, bigaragara ko imiterere yose y'uyu mutwe ifitanye isano n'ihohoterwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga agenga intambara ku nzego zitandukanye. Ibihano byafashwe n'inzego mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi. Ntibishingiye ku bitekerezo bya politiki byoroheje, ahubwo ngo bishingiye ku iperereza, raporo z'inzobere n'uburyo mpuzamahanga bwo kugenzura ukuri kw'amakuru. Muri uru rwego rero, kwerekana M23 nk'umufatanyabikorwa ngo wizewe cyangwa se nk'umukinnyi wemewe muri politike ni nko kwirengagiza ibimenyetso byinshi biyishinja. Ku bantu benshi bakurikiranira hafi, kugabanya uburemere bw'ibi bimenyetso bishoboka gusa ngo ku muntu wahisemo kubyirengagiza cyangwa se ubifitemo inyungu ze bwite. Ibi rero ni ibyasohowe, ni nka raporo isa n'iyasohotse cyangwa se ibyegeranyo byasohotse, bisa n'ibigaragaza ko nubwo Kinshasa isemo kwicara ku meza y'ibiganiro, bakava aha bakajya aha, bakava i Rwanda bakarekeza i Doha, bakagaruka nanone mu Busuwisi, ariko ngo Kinshasa irya imenge yibuke ko iri kuganira n'abantu bafatiwe ibihano cyangwa se bafite icyasha. Bityo rero ngo niba bajya mu biganiro mu by'ukuri, bibuke ko ngo uyu mutwe ahangaha, ariko kandi mu byibuka ko Kinshasa n'ubundi yavugaga ko kuganira na M23 ari ikintu kidashoboka cyangwa se kitazigera kinabaho, ngo bitewe n'uko uyu mutwe ari umutwe w'iterabwoba ngo w'abanyamahanga ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko bavuga ngo M23 ni RDF. Ngayo nguko rero. Hanyuma ikindi twakomozaho muri aya makuru, Perezida Kagame yongeye guhura na Perezida Ndayishimiye, ndetse rwose wavuga ko bitabaye mu mwuka mubi, ntabwo yaba ari kure y'ukuri. Ni hariya mu gihugu cya Congo Brazzaville, bari bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso wari wongeye kurahirira kuyobora iki gihugu nyuma y'uko atorewe indi manda. Aka kanya rero bikavuga ko Perezida Kagame yageze hariya i Brazzaville ku manywa yo ku munsi wo kuwa gatatu
ku munsi w'ejo rero nibwo habaye umuhango mu by'ukuri wirahira rya perezida Denis Sassou Nguesso. Perezida Kisekedi nawe yarahabaye, perezida Ndayishimiye ntiyahatanzwe na perezida Kagame. Abenshi bajije niba mu by'ukuri abakuru b'ibihugu byombi nibahura biza kuba byiza cyangwa se bikaba buhoro, ariko nta gikuba kigeze gicika nyaboneka. Hanyuma turaza gukurikirana tumenye ese abakuru b'ibihugu byombi babashije kuganira, ese baganira iki niba byashobotse. Hanyuma ikindi twavuga Kinshasa, umutekano wazambye, ibintu byarushijeho kudogera. Ndi kwakira amakuru avuga ko ahangaha muri uyu mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habereye imvururu zikomeye ku muhanda witwa ngo ni LE17 uherereye muri commune ya Makala, nyuma y'uko umusirikare wo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC wari mu kazi ngo yishe umumotari umwe, undi akamukomeretsa bikomeye akoresheje icyuma cya gisirikare kizwi nka bayonete. Amakuru yatangwa n'abari aho ngaho avuga ko uyu musirikare yagabye igitero kuri abamotari mu buryo butunguranye, bikaviramo umutwe kupfa ako kanya, mu gihe undi yahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Aho wakomeretse rero yajyanywe ku bitaro bya Kimbuta biherereye muri komine ya Ngiri, aho ari kwitabwaho n'abaganga. Byakuriye rero mu by'ukuri ikikango mu baturage bo muri iriya komine ya Makara. Hanyuma ikindi twavuga cyangwa se twagarukaho muri aya makuru, reka turebere hamwe uburyo baravuga ngo ijyana ni yamwera, ariko hari aho bidakunda cyangwa se bidakora. Nk'ubu ahangaha ngiye kubabwira ibya Etienne Kisekedi ku Rwanda, n'uburyo we yarashyikiye ko u Rwanda rwakwifatira ingamba z'umutekano, ariko Kisekedi umuhungu we akaba we atabikozwa cyangwa se atabibona. Kisekedi bagaragaza ko atitaye ku mpungenge u Rwanda ruterwa na FDLR. Ni FDLR igizwe n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nkomeza no kubabwira ntitwibuke twibaka kuko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka. Aka kanya uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1997 Etienne Kisekedi wa Mulumba, uyu ngo yumvaga neza ishingiro ry'icyemezo cy'u Rwanda cyo gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Mu kiganiro yagiranye na Tausise Kasongo, mwema wahoze ari umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu, Etienne Kisekedi, ise wa Kisekedi, yavuze ko igihugu cyabo gifite uruhare mu bihungabanya umutekano w'u Rwanda. Rwose arabishimangira ati dufite uruhare, ibihungabanya umutekano w'u Rwanda tubifitemo uruhare. Etienne Kisekedi yasobanuriye umunyamakuru ko muri Kongo hari abanyarwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR, kandi ko bahorana umugambi wo gusubirayo ngo basubiremo ayo mateka. Yari yagize ati barahunze baza muri Kongo, ubwo bageraga muri Kongo bagombaga kwakirwa hashingiye ku mategeko mpuzamahanga. Itegeko mpuzamahanga rivuga ko abaturanyi bafite intwaro binjiye mu gihugu cyawe umwambura intwaro. Ati rero ntitwabambuye intwaro mu gihe cya Mputo. Etienne akavuga ko icya kabiri leta ya Mputo Seseseko yagombaga gukora ari ugushyira abarwanyi abanyarwanda mu nkambi ziri mu ntera y'ibirometero bitari munsi y'150 uvuye ku mupaka, ariko ko bitakozwe, ahubwo ko byashyizwe muri metero nkeya. Ukibaza utese ubundi Mputo yari kubambura intwaro kandi n'ubundi yarabashyigikiye mu kwica Abatutsi. Ukibaza bikagushobera, ngira ngo murabizi ko Abatutsi benshi biciwe hariya mu bice by'Umutara, abenshi bishwe n'intera hamwe ariko zifatanyije n'ingabo za Kongo za Mputo. Etienne yavuze ko ngo icya kabiri nyine leta ya Kongo ya Mputo Seseseko yagombaga gukora yari Kirizayire, ngo yari ugushyira abanyarwanda mu nkambi ziri mu ntera ya kilometero byose zitari munsi y'150 uvuye mu mupaka, ariko ko bitakozwe, ahubwo ngo bashyizwe muri metero nkeya. Birumvikana ko ari ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwagombaga kuba rwazishyiraho. Ati aba bantu bagabaga ibitero mu gihugu cyabo baturutse muri Kongo, kandi iyo igihugu gifashe ingamba zo kwirwanaho muhora muvuga ngo Kongo iri kurengana. Ntabwo bikwiye guhora uvuga ngo washotowe, ugomba kureba uruhare ufite muri icyo kibazo.
yabwiye umunyamakuru ko mu gihe leta ya Kongo yakubahiriza amategeko mpuzamahanga aribwo ishobora aribwo ngo ishobora kuba yataka ndetse ikumvwa ko ibangamiwe bikumvikana rwose ijwi ryayo rikumvikana ariko ko bitabaye ibyo ibikwiye gukemura ibibazo igiramo uruhare itabishobora igaceceka. Uyu munyapolitiki ibyo yavuze aka kanya Kisekedi nawe murabizi ko ashyigikira FDLR ariko akaza akavuga ati u Rwanda nirukureho ingamba z'ubwirinzi. Umugambi wa FDLR murawuzi no gutera u Rwanda. Abayobozi ba FDLR birirwa barota kwicaza amabuno muri village Rugwiro. Aka kanya iyo uvuze ngo u Rwanda rukoreho ingamba z'ubwirinzi mbere yuko hasenywa FDLR umutwe ugizwe hanini n'abasize bayo ku Rwanda ndetse ufite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano no gukuraho ubutegetsi buriho ubusa n'uwirengagije ko abo bisaba nabo bagira uko bagira imitekerereze. Ariko kandi Etienne Kisekedi yasize abivuze umuhungu wa Kisekedi rero Etienne ari we Felix Kisekedi ubu ngubu ni uyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu ntangiriro za 2019 bikavugwa rero ko we ntago abyumva kimwe na se wagira ngo ntiyamusigiye umurage wo kumva neza. Aka kanya Kisekedi uyu nguyu kuva mu ntangiriro za 2022 ni nyuma gato rwose y'imyaka nta myaka ingahe 3 ntayirimo yarayoboye Kongo ari gushinja u Rwanda guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo ariko ibyo rwabiteye utwatsi bisobanura ko icyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka. Nari amasezerano y'I Washington iyo hasinywe gusenya FDLR no kurandura FDLR n'imizi yayo yamaze guhabwa uburyamo bushyushye ndetse no kwivanga n'ingabo za Kongo. Ariko Kongo iyo havuzwe gukura ingamba z'ubwirinzi iyo ntago bisobanura biriya bisasu bimira ibindi nyaboneka, ntago bisobanura biriya bisasu bimira ibindi, ntago bisobanuye ari ya makamera ku mipaka, ntago bisobanuye gukura ingabo ku mipaka, ahubwo y'ubwayo ibishaka gusobanura gukura RDF muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni icyo ngicyo nshaka kubabwira aka kanya. Ariko kandi ndagira ngo mbabwize ukuri ko u Rwanda rwasobanuye kenshi ko rudashobora gutuza mu gihe umutwe w'iterabwoba FDLR ukomeje kwidegembya mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka ukorana ndetse ufashwa n'ingabo z'iki gihugu cy'abaturanyi. Ntabwo ari rimwe si gatanu si 10 hafatwa abasirikare ndetse n'inyeshyamba za FDLR zambuka umupaka zirasa zigabije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni kenshi byagiye biba. Ubwo rero twababwiye ko uyu mugambi wa Kisekedi na Ndayishimiye ubwe ndetse n'abagize P5 turawuzi neza, duhora tubabwira ibyawo uburyo bakomeje kwegerezwa umupaka nk'hariya muri commune Busoni. Twari babwiyeho gatano ku kandi uburyo bakomeje kwinjirana intwaro. Ibi byose ukibaza byagenda bite u Rwanda rubaye rudafite izo ngamba z'ubwirinzi. Ubwo rero mu gihe Kisekedi yarakomeje gushinja u Rwanda ubushotoranyi, FDLR yifatanyije n'ingabo za Kongo byarashe ibisasu byamurutsiye mu karere ka Musanze muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022. Hanyuma FDLR yari mu mugambi wo gushoza intambara ku Rwanda mu ntangiriro za 2025 muri Mutarama uwo mwaka. Yo n'indi mitwe y'ingabo bikorana byarashe mu karere ka Rubavu byica abaturage 16 kandi n'ubu ntibirava kwizima. Mu guhindaro rero no gukorana no guhufasha FDLR, leta ya Kongo igaragaza cyangwa se igerageza kumvisha amahanga ko uyu mutwe utakibaho cyangwa se utagifite imbaraga zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari nubwo isobanura ko rwose abarwanyi bawo mu bice bigenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Inshuro nyinshi u Rwanda rwamenyesheje leta ya Kongo n'amahanga ko rudashobora gukora ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe cyose FDLR ikorera mu gihugu cy'abaturanyi hafi y'umupaka. Aka kanya rero Kisekedi aracyakomeje kuyubakira imbaraga ndetse no kuyifasha muri byose kugira ngo izabashe gukuraho ubuyobozi buriho ndetse inasenye cyangwa se iteza umutekano n'imidugararo umutekano muke n'imidugararo ku Rwanda. Ni FDLR Kongo isabwa gusenya mu gihe Amerika nayo ubwayo ku munsi w'ejo mu makuru yatambutse twabigarutseho. Amerika yibukije leta ya Kongo ko igomba gusenya umutwe vuba na bwangu. Kongo ntacyo irabivugaho. Ambasaderi Kayinamura Robert uhagarariye u Rwanda muri Loni yongeye kubikomozaho, yongeye kubitangaza cyangwa se yongeye kugira icyo abivugaho
ko gusenya FDLR nicyo kintu cyonyine gisa nkaho ari izingiro ry'ikibazo, aho kiri mu by'ukuri haragaragara, ariko impamvu kitavugutirwa umuti ni impamvu wibaza ukabura igisubizo. Aka kanya rero reka dukomeze twinjira no ku kibuga cy'imirwano, turebera hamwe uko situation imeze nandi menshi agezweho mu karere k'Ibyaga Bigari, tuyakomozeho 5 kuri 5. Inkuru mbi cyane mu ngabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abafatanyabikorwa birumvikana mu rugamba bahanganyemo barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, duhera muri Kivu y'Amajyepfo. Rero reka twinjire noneho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukayo na makuru akomeye cyane kandi aremereye, ateye ubwoba n'impungenge. Reka duhere Uvira mu gace kitwa Bwegera. Ahangaha ntabwo ari imirwano, ahubwo Bwegera biravuga ko yafatiwemo abazalendo ngo bari mu mugambi mubisha, bafatanywe n'intwaro ndetse nyinshi cyane. Amakuru aturuka mu gace ka Bwegera ni mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Predo Ruzizi, hazwe muri Kivu y'Amajyepfo ni teritwari ya Uvira. Ahangaha niho bivuga ko rwose abo bazalendo bafatiwe, aho bivuga ko bari biteguye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira abaturage b'abasivile. Byabaye amasaha make ashize kuri uwa 4 tariki 16 mu bice bivuga ko bigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Kwibaza utese abazalendo bari mu biki? Amakuru avaho byabereye aragaragaza ko abo bantu bombi bafashwe bafite imbunda imwe, bahita batabwa muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza. Hanyuma nkuko abari hafi yaho byabereye babitangaza, abafashwe bivuga ko baravugwaho kuba bari bafite ngo umugambi wo kwinjira mu bice bigenzurwa na M23 bagamije kugirira nabo abaturage by'umwihariko abo ngoko b'abanyamulenge kugira ngo byitirirwe uyu mutwe, ndetse baragamije no gusahura imitungo yabo. Hari kandi n'amakuru avuga ko ibyo bikorwa byashoboraga gushyirwa ku mutwe wa M23 mu rwego rwo kubusebya no kusiga icyasha. Byarangiye bipfubye rero ko M23 yagobokanye ingoga irabafata, bamwe bataye mu by'ukuri mu mvuto, abandi ndetse n'ibikoresho byabo yabibambuye. Ntabwo havuzwe ko hari abishwe muri inkuru, ariko turakomeza kumenya kugerageza gushakisha amakuru tunamenye ese ni bangahe, bafatanye intwaro zingana iki, hanyuma aka kanya baherereye he. Hanyuma ni nyuma yo gushyira umukono ku buryo bushya bwo gufatanya kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye ku ntambwe y'ibiganiro bimaze guterwa bukomeje gukora ibidasanzwe biteye isoni n'ikimwaro. Twabwiye amakuru yatambutse ko ku munsi w'ejo ibiganiro byabaye byiza, nyuma y'uko kwa gatatu byari byazambye. Murabizi ko hari ingingo zimwe na zimwe impande zombi zatangiye zitumvikanaho. Ni nabwo bwa mbere yari inkuru ishimishije. Twabwiye ko abayobozi ba M23 ndetse n'aba Kinshasa basinye amasezerano, bikavugwa ko mu by'ukuri bashyize umukono ku masezerano. Ni amasezerano meza agamije gukaza uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ayo masezerano agateganya ko ngo abasirikare by'ubuze ba AF23 ntazi umubare bagomba kwinjizwa mu rwego ruhuriweho rwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge IGVM, bagomba guhuriramo na bagenzi babo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Ubwo rero twabwiye ko ibi bivuze ko IGVM igomba kwagurwa mu rwego rw'uko cyangwa se mu rwego rw'umwihariko mu mikorere yo kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye, kugira ngo wenda muri IGVM hatajyamo ingabo za FARDC, M23 igasigara na kangononwa, cyangwa se hatajyamo abo ku ruhande rwa M23 kwa guverinoma igasigara na kangononwa. Buri ruhande ruzaba rufite abasirikare bazaba muri IGVM, kandi ni ikintu cyiza. Ayo masezerano rero yari yasinyeho hari Geneve hariya mu Busuwisi, bikavugwa ko yagezweho kandi ni meza, arishimiwe hagati y'impande zombi ngo buri ruhande rwanyuzwe. Ikikomeje kugorana ni ikijyanye no koroshya ibikorwa by'ubutabazi, ubwo birumvikana n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kuri iyi ngingo rero yari yavuzweho yo kuba impande zombi zagira abasirikare muri IGVM, hari ubwo birumvikana habayeho icyo nakwita kubiganiraho mu buryo bwagutse. Murabizi ko urwego ingabo z'impande zombi zigiye guhuriramo ruzanakorana bya hafi n'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO, by'umwihariko mu duce twigaruriwe mu duce twugarijwe n'umutekano muke nko mu mujyi wa Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye. Intumwa za Katari, za Amerika, bikavuga ko Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika,
ari uri hariya mu Busuwisi hagati y'impande zombi ari gukurikirana uko ibintu bimeze. MONUSCO ifite y'intumwa, AU ifite y'intumwa muri ibiganiro byo mu Busuwisi ndetse n'abandi batandukanye. Aka kanya Kinshasa ititaye ku kuba bahuza bateranye bashyushya umutwe bashaka ko amahoro aboneka, iri gukomeza gukora ibitero bigira ingaruka ku baturage. Nk'ubu ngubu hasohotse itangazo ryashyizwe ahagaragara na M23 rivuga ko deja mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira kuri uyu wa kane tariki 16 hagati ya saa 2:15 na saa 5:45 z'ijoro, ihuriro ry'ingabo za leta zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye inkana ibisasu ikaringi na Rugezi, ni nabyo twavugaga, ariko byaje kurangira ibyababayeho ni Imana ibizi, kuko ibyo bitero byaje biraba mu gitondo barongera bategura ibindi. Mu masaha ashize bongeye kuza kubigaba basanga twirwanaho na M23, bafashe ingamba zikomeye nabyo tugiye kuba tugarukaho. Noneho ubwo reka turebera hamwe noneho ibyabaye ku ngabo z'u Burundi na FARDC ku mirongo bari bapanuriyeho urugamba. Biravugwa ko ubaka kanya amarira n'amariba muri coalition, abarira bari kurira yo kwarika, ntibibaza cyangwa se ntibazi ngo bahoza ninde. Umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ni uri mu ihurizo rikomeye, by'umwihariko muri axe za Minembwe. Ingabo z'u Burundi FDNB nizo ziri kugaruka ku mapaje rutura y'amakuru agezwe ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ahitwa Gakenke. Noneho ho icyitwa drone cyakomeje kudubanganya ibintu mu buryo budasanzwe. Amakuru yizewe aturuka muri ako gace avuga ko mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi drone itaramenyekana inkomoko yayo yagaragaye igaba ibitero bikomeye ku ngabo zari Igakenke mu Burasirazuba bwa Centre Minembwe. Iyo drone ngo yarashe ibisasu bikomeye byateje ihunga rikomeye ndetse n'igihunga mu baturage, ndetse byateje n'igihunga mu basirikare, benshi bahita banatatana mu gihe abandi bahasize ubuzima. Abaturage n'abari hafi yaho byabereye baravuga ko icyo gitero cyabaye gitunguranye kandi gifite ubukana bukabije ku buryo cyasize igihombo gikomeye mu ngabo zari zihari, nubwo kugeza ubu umubare nyakuri w'abahitanywe n'icyo gitero utaratangazwa ku mugaragaro. Gusa amakuru rwose atandukanye arahamya ko hapfuye abasirikare benshi. Ibitero bya drone si ubwa mbere, murabizi muri groupement ya Bijomba tumaze iminsi tubabwira ibiri kuberayo, muri territoire ya Uvira tumaze iminsi tubabwira ibiri kuberayo, Karingi na Bidego tumaze iminsi tubabwira ibiri kuberayo, muri axe za Fizi Baraka hose, Nyabuneka mu bice bya Rumonge tumaze iminsi tubabwira uburyo ibitero bikomeje kugira mu byukuri ingaruka ku baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo naboneraho kubabwira ibyo drone zakoreye umwe mu baturage batuye hariya mu Minembwe. Ni umugore witwa Nyantebuka, uyu ari mu kigero cy'imyaka 40. Urebye ifoto ye Nyabuneka biteye agahinda. Akaba afite abana 10. Ibaze abana 10 kubagira imfubyi. Atuye mu karere ka Irun, atuye hitwa Irundu. Yarashwe na drone za leta nkuko bitangazwa hangaha, drone za Kisekedi z'ishyaka UDPS ndetse na General Neva y'ishyaka CNDD-FDD. Mu gitondo rwose cyo ku munsi w'ejo ahagana amasaha ya saa 4 z'igitondo nibwo abana bagera ku 10 bagizwe imfubyi n'izi drone. Amakuru nawuzemo na radio Umurage yavugaho ngo ifitiye gihamya, avuga ko uyu mugore yarimo asengera hazwi nko mu butayu, ahubatswe inzu yagenewe amasengesho. Ubwo iki gitero ngo cyamugabwagaho gitunguranye, yakomeretse bikomeye cyane, aho ibice by'ibisasu cyangwa se amafragments ngo byamufashe mu bice bitandukanye by'umubiri, hanyuma ubwo birumvikana birimo amaboko, amaguru ndetse n'inda ndetse n'umutwe. Ubu ngo yahawe ubutabazi bw'ibanze agezwa ku bitaro, ariko ubuzima bwe buracyari mu kaga gakomeye, ashobora no gupfa. Ibitero rero bikaba bikomeje kuba n'ubundi mu gihe ku rwego mpuzamahanga mu gihugu cy'Ubusuwisi hari kubera ibiganiro hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa bigamije gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi
Demokarasi ya Kongo. Murumva ko ari ibintu biteye agahinda cyane. Hanyuma ubwo ngubwo mu bibogobogo ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku bwinshi, ariko kandi bigatera impungenge abaturage bariyo by'umwihariko abanyamulenge. Amakuru aturuka mu gace ka Bibogobogo ni muri teritwari ya Fizi aremeza neza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hagaragaye ingabo nyinshi z'u Burundi zinjiye muri ako gace, mu gihe umutekano n'ubundi ukomeje kuzamba mu minembwe. Nk'uko abatangabuhamya byivugira, izo ngabo zahageze mu masaha ya kare y'igitondo, bivuga ko ngo zanyuze mu nzira y'amazi zambuka ikiyaga cya Tanganyika ziturutse mu mujyi wa Bujumbura, zibanza kugera Ibaraka mbere yo kwerekeza Ibibogobogo. Umutangabuhamya umwe utuye muri iki gice cya Bibogobogo avuga ko mu gitondo cya kare ati twabonye abasirikare benshi baje mu Bibogobogo, hari impungenge zikomeye ku mutekano w'abaturage, cyane cyane abatuye mu misozi ya Minembwe. Aya makuru kandi akomeza avuga ko abasirikare bashobora guhita berekeza mu bice bya Minembwe, Mikenke na hano Ndondo muri groupement ya Bijombo, avuga ko hashobora kubera ibikorwa bya gisirikare mu minsi iri imbere. Ibi bikaba bibaye mu gihe akakare n'ubundi gakomeje kugorwa n'ikibazo cy'umutekano. Ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo twazivuzeho byinshi n'uburyo zinjiye hariya mu burasirazuba bwa Kongo kuva ndetse no ku munsi w'ejo, ndetse murabizi ko kuva tariki 4 Mata havuzwe ukwinjira kw'ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zimaze iminsi zisorezwa hariya muri Repubulika Iharanira mu gihugu cy'u Burundi, zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ngo zikanatera u Rwanda.